Kim bağımdat namazı cemaat menen okusa, sol Allah Taala'nın zikirin kılуу üçün kılıp otursa, gün çıkkanга çeyin. Andan keyin 2 reket okusa, işarakta aytıp. Gün çıkkan zamat okusa bolboyt. Bir 12 minuttan, etiyaptılık üçün 15 minuta dep koyuңuz. 15 minuttan keyin 2 reket okusanız, ağa aytat. Толық ажылықтың жана умран соғы беріледі дейді. Gün сайын ажылықтың соғын алса болады екен туғандар. Gün сайын ажылықтың соғын алса болады екен. Плюс умрасын қошып тұрып дағы. Болғанда дағы не дейді? Қала Расул саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарымыз айтқан. Тамматин. Толық ажылықтың соғы деп айтқан да. Ve umratin menaki, haccatin ve umratin. Toğluğu menen. Uşun toğluq degen sözdü Peygamber 3 jol qaytılap aytkan. Bunun için qanday qilish kerak? Birinci bağımlılık namazı cemaat menen okuş kerak ekan. Bir. İkincisi Allah Taala'nın zikrinde oturuş kerak ekan. Allah'ın zikri degende gün çıkkangacha Kur'an okusanız dele Allah'ın zikrine giredi. Dua kılıp otursanız dele Allah'ın zikrine giredi. La ilahe illallah de Peygamber salavat aytıp, josu bu da Allah'ın zikrine. Толық ажылықтың соғын алыш тамаша емес туғандар. Аға адал ақша, қанша ниет, ихлас, құрбаншылық, барып келу да оңай емес. Ошону сіз үйіңізде отырып, то есть Қырғызстанда отырып, жамаат менен окуп эле алса